Danas pripremamo jednu prekrasnu juneću supu. Evo ovdje imamo jedan prekrasan dio junećih rebara i ovdje imamo miks povrća. Imamo malo poriluka, imamo malo šeri paradajza, malo mrkve, malo kupusa, čak sam našao i kelerabu, malo lovurovog lista, celera u stabljici i celera korijena, bijelog luka. I ono što je bitno, znači crveni luk ogulite ove vanjske opne i ostavite ovu unutrašnju. Naravno, sve dobro operemo. Meso dobro operemo od sukorvice i od onih sitnih koščica. Također i povrće. Sada u meso i povrće dodamo hladnu vodu. Sada pustimo da se ova naša voda zagrije zajedno sa korijenim povrćem i onda kada se zagrije ona će početi da pušta, uslovno rečeno, one još svoje prljavštine iz mesa. To ćemo pokupiti sa francuskom kašikom i ostaviti da se lagano krčka na kraju šporeta ili na nižoj temperaturi, da se supa ne bi zamutila, a da bude što kvalitetnija i ukusnija. Ono što treba da znate, na što da možete da obratite pažnju, jeste ukoliko želite uslovno rečeno kvalitetnije kuvanu supu, onda i meso i kosti stavljamo u hladnu vodu i pustimo da se postepeno voda zagrijava. Na taj način meso postepeno pušta svoje arome i sokove u fond, u supu, i na taj način dobijamo kvalitetniju supu. A ukoliko smatrate da supu nećete toliko mnogo koristiti, a želite da imate kvalitetnije kuvano meso, onda već u prokuhalu vodu sa korijenastim povrćem dodate meso, komade mesa. Znači, kada dodate meso u prokuhanu vodu, ono se automatski oko mesa zatvaraju te pore i svi ti sokovi mnogo više se zadržavaju u mesu. Eto, tako da znate i tu varijantu. Ukoliko želite kvalitetniju supu, onda postepeno zagrijevate i korijenasto povrće i meso, a ukoliko želite kvalitetnije kuvano meso, onda meso dodajete u prokuhanu vodu. Evo vidite kako se polako voda zagrijava, tako i ove uslovno rečene čistoće isplivavaju na površinu. Kada se još malo to sakupi, mi ćemo to pokupiti sa francuskom kašikom da nam supa ostane onako potpuno bistra i čista. I kada se u potpunosti supa zagrije, fond prokuva, i onda ćemo ovu pjenu da skinemo i ostaviti, smanjiti temperaturu da lagano supa kuva. I evo vidite kako se ove nečistoće sakupile i sada i samo ovako, znači pokupimo sa francuskom kaškom. Francuska kaška je svaka ova šupljikava kašika, da tako kažemo. Znači kašika koja ima ovako male proreze u sebi i onda sa njom pokupimo samo ovu pjenu i ovako saperemo u vodi i opet. Zašto? Možete ovo vratiti sa kutljačom ukoliko nemate francusku kašiku, ali da pokupite i malo fonda sa sobom, zato mi u suštini uvijek koristimo francusku kašiku da bi fond ostao, a da bismo pokupili ovu nečistoću. I sada to opet stavimo da se kuva. Naša supa je prokuvala i sada ćemo smanjiti grejno tijelo, samo da lagano krčka. Zašto to radimo? Zato što želimo da nam supa ostane bistra. Zato smanjimo na minimalnu temperaturu, ili kako su nekad bake radile, stavi na kraj šporeta i ostavi da se lagano krčka. Supa će biti veoma ukusna, a neće biti mutna. I evo ga, smanjili smo temperaturu i sada ostavimo ovako lagano da se krčka supa. Naravno, supu ćemo poklopiti i ostavimo otprilike, pošto je junetna u pitanju, nekih sat i po do 2 dok se skroz meso ne raskuha.
Ovdje nam je u tanjiru, vidite, već povrće isjeckano, meso iskomadano i sada dodajemo supu. Pogledajte kako je lijepa, bistra, žučkasta. Ovo je lijep. Ovo je zaista nešto vrhunski. I ovo počastite sebe i svoje ukućane sa ovako kvalitetnom domaćom supom. Prijatno i uživajte!